chote yalibuwa sabataketwa yote kitunga muzini kulibuwa chipinga echi chine namusirako rakopembera namusi ngazibuya zetunga muzini richipembera ribara zemuzimu aritera zegeyote richitangana ngasavata vari kotohamba zveravara ndiri chikoro chasavata asi divine service chikoro chasavata auvi kufunziwa mutu chikoro chasavata rivari kuhamba zveravara rote ngauri pfunzo rote rivari nadzo vasinadzo vana foni ya smartphone vayaka play store vagugula SSQ vana data idzo update ine yavafueva pfunzo yavege ngavege ezo zvinhu chikoro notiva smartphone harana problem una lesson zvinoti kuhamba unayo foni yawe haleluya amen vasinadzo voi namusi kavatecherese marardo vapachipinga avo kazvevapfai uchigogadzisiwa ngavo zvipfawe vadovudzisa ngaone vakona ngavo kandidovona vatu votakarawo namusi karidovona ngazvanda vane vari nendikoliwa mudzimu ndotakara votakarawo vochotelia vongotakara ngari ndivone vasongwe musaa okay ralivuwanga mani kari umbere vomakara vari vhulene ngatebele funzo ya saba school ngamanda likuhamba ndose zakaya vaurwana yoveka nyuma ngaimwenderene vangahera vadi vapfunga vokufunziwa vaya kapfunzo yavege dhawo ngauri itoma ngasavatanga masiyari yaferera nga Friday ziyamburi yatoma ngasavatanga masiyari rinenge masiyari tiri varisa kuita yopfunzo zomozori ngasavatanga masiyari ndimwe vege vakutuva ngaimwe vege vapfuka vone ichiri Friday vopedza ngasavata ri kudohamba izvo zvevone vazvipfa vege yote vozvipfa izvo ndikomba ngori waumbera uri ndikombera usendeliwa lesson ya inovege ndosanda last week savatanga masiyari asiyana namusi ri kufanira zvakudi savatanga masiyari ndiya machero vone vaitomanga masiyari namusi kereke yenobva vagudha kezvilava risonda musumburuwo lavuviri lavuraru lavutanu navutii ngasavata vone vadha varivudza zvevazvipfavo ri kufanira zvakudi inovege iri mini pfunzo yawona kavoiva ravo kavo yawona iri mini kandidovona vari na pfunzo dzasikoro savata kamusiri kamenepo vari na dzipfunzo ndi mutu mutipedzi okay ndi vaviri ndi vatu vaviri pedzi okay ridolingedza uri risamaraise pano Tshisalu vapedza nga chipinga dze ngakota 22 nga 22 ridova ropedza funzo yahone iri Deuteronomio kamangwaro amurao kana kamangwaro ongwaro ngamurao Deuteronomy in the later writings rikwamba nga vaprofita vatano apapiri vamwe ndi mahosi enepo vamwe ndi vaprofita enepo mara mudzimu woshumisa ava vatu vote ngazvipinga zvofambana nawo uvuyedzedza mutu karifunira mudzimu ngamande safa uri kuhamba ngavaisraeri vevahwaliwa ngausapfa havo vaisiwa vutubyani
vavuyisiwa ngosapfa futhi vauvelela vadova vavuyisiwa vasapfi vavuyelela ndiri vushiro uri hohonoho atiri usvikela yesu ashiriya vathu va mudzimu vathu vanga vakutambula ndikombela utsange pasi ada adzuzanye zvino rine zvine rakufunita zvone namusi rikufuna upfa mafhungo ngazvipidza zvitano othe zvavhudi ngori rasapfai ridova risingopfa pfunzo chothoma rifuna upfa mafhungo a yosiya uri yosiya achivedzisa rusaka rweserere ndirani yaro yeyavayokhera oitira mini mafhungo a yosiya riyava raka dzikosi dzaviri 22 verse 16 vakameri varifarire yona 2 Kings 22 kubva ka2 kusvika ka5 vatuwa vasangofa mafhungo a Nehemiya vone vadava vasangofa zvone 2 Kings 22 kubva ka2 kusvika ka5 Nehemiya naene mushumo wawe wovuyedza vathu kha vurabeli ya vukuma ngori vovona vurabeli yonokhela naona ndira vathu va sichadiva uri varabelisa hani vatozvidiva vone zvoiteyo kha Exodus 32 musi mumwe achi kuvuya na milayo ya mudzimu aona vakurabela mini chifanyiso cha musuku kuti Nehemiya kuvedzedza vathu kha vurabeli ya vukuma Nehemiya 9 verse 6 ko mulovedzi varifarire yona Nehemiya 9 verse 6 rikotuwa raya kha Yeremiya 29 kuna makona 29 verse 13 29 Yeremiya 29 verse 13 Yeremiya ukho todori vathu varemuruwe rikofana zvavudi ndizozvidovolela zvavudi izvi ndisitano ndizozvidovolela zvavudi Yeremiya ukhovedzisa vathu uri varemuruwe vaedze kha mudzimu wangoho vaite zvine mudzimu akatoda zvona una Mika Mika ukhori vathu kha vatevedze milayo ya mudzimu Mika 6 vochikumbana vana biblia ke Mika 6 verse 8 ikengulu vochiruruvela kotsini rimbotigijimela kha Daniel ndiene ngopedzisa kha mafhungo khari todovolela zvavudi rovamba nga vathu vatanu ne khari tovamba zvavudi wothoma rori nyi khari vonenga zvanda ndikone kupfara vakuchimbirirana ne ava vakhela apo vokhela choto ndava vala rina Yosiya ndi khosi ne mudzimu womushumisa ekhosi wavuvili werapfa chikwambi wapa zvanda ntha ndavo mme Mika okay Mika khoyo na ene mumwe ndavo Yeremiya mumwe nda Nehemiya wopesera ni Daniel zvinoka Daniel khari pfori mafhungo a Daniel akwambiwa gai Daniel 9 verse 11 na 13 vochiruruvela ndiyavo hezvi dzivaliwe ngaine order ne kavathoma idavepedzisa mukekulu kavathoma yavo vakothoma khayothoma ngainela ndira ndiri vakubva apa adanyi ada vomulovedzi vone makonde vochikumbana mukegulu khathome ngaine rikodzivala dzothe rikodzivala richidovoleriwa zvavudi uri risikele ne vakothoma kha ovona ndi va Yosiya zikhosi 22 ne verse 16 avale verse 16 rivale ndima ntipeti uri silenge niri Yehova uri nga ngoho nne ndi ḓo ḓisa khombo kha uno muḓi na vhathu vawo dzenedzo dzoṱhe dzine dza ambiwa nga heyo bugu ye khosi ya Yuda ya ivala okay kha vathome kha verse 2 uri ri zwe zwavhuḓi verse 2 to 5 ene o ita zwe zwa takadza Yehova a tshi tevhedza dzinḓila dzoṱhe dza Dafita khotsi awe a si pambutshele thungo ya Tshaula na ya Tshamona
misi khosi yosia ono fhedza miṅwaha ina 15 a tshi vhusa, a ruma muṅwali wawe we avha a tshi pfi Safani, murwa wa Atalia, murwa wa Mesulam, ari iya ngei nḓuni ya Yehova ha Tshifhe muhulu Hilikia uri a vhale mali ye vhathu vha i ḓisa nḓuni ya Yehova ya ṱanganedzwa nga vhalinda munango, nga i kumedzelwe zwanḓani zwa vhalangi vha mishumo ya nnḓu ya Yehova, uri vha i ṋee vhashumi vhane vha lugisa nnḓu ya Yehova he ya ṱahala, nga i ṋewe vhavhaḓi na vhafhaṱi na vhatshedzi vha matombo, nga i renge dzithanda na matombo o vhaḓiwaho, nnḓu khethwa i lugiswe. Okay, Deuteronomy zwi amba mini? Deuteronomy maipfi ayo ele ipfi lo Deuteronomy ḽi amba mini? Vho vhalaho. Okay, nga ipfi ḽithihi pfi zwi amba bugu ya mulayo, the book of the law. Bugu ya mini? Zwino hu pfi oyu khosi we ra ri khou vhala ngaye, hu pfi o thetshelesa u khou ambiwa mafhungo, a thetshelesa u khou ambiwa kha chapter 28, vhone vha zwi ḓivha. Deuteronomy 28 i tshi thoma thomoni i amba nga phaṱhutshedzo ne, i tshi fhedzisela yamba nga mini? Nga tsemo. Hu pfi zwi ri u vhaliwa a ri khou thetshelesa khosi i tshi khou thetshelesa mafhungo a khou vhaliwa yeri hei vhathu vhanga vhoṱhe zwino kha ri tshintshe zwino ri vhuyelele, ngori yo pfa mafhungo a mudzimu a pfa punishment khosi yeri hei vhathu vhanga vha nga si lovhe vha khou zwi pfa. A tevhela nḓilani ya khotsi yawe Dafita, a vhuyedzedza lushaka lwa Israele. Zwino Ufi, he understood the punishment his people deserved because of their wickedness. Afi, oyi munna oya kha mudzimu nga muprofita muṅwe no pfi Hulda, a humbela uri lushaka lu ḓi vhuyedze. Spiritual reformation ndi u ḓi vhuyedza nga huswa lwa tshimuya. Muthu a tshi nyaga u ḓi vhuyedza kha mudzimu u ḓi vhuyedzisa hani? Muthu u khou nyaga u ḓi vhuyedza khoyu o vha a xela o bva nḓilani ya mudzimu, u khou nyaga u ḓi vhuyedza lwa tshimuya kha mudzimu, u ḓi vhuyedzisa hani? Na mafhi mavhili fhedzi nga thembuluwo zwiṅwe. Muthu u khou nyaga u ḓi vhuyedza kha mudzimu o bva nḓilani, u ḓi vhuyedza nga nḓila ḓe? Okay, nga novedzo zwiṅwe nda Brazil ngo bula zwivhi zwawe. Vhone i vhona thabelo ya mutendi, vhone ono ḓi ḓivha badi, vhone i ḓivha, vhone ipfa i khou rabeliwa. U thoma ngo amba mafhungo, u funa u thoma vha na u ḓi bula, vhone vha ambe zwivhi zwavho vha sathu amba mafhungo. Zwino vhone vha muprofita hu thomiwa nga zwivhi zwanga, ndi thoma ngo amba zwivhi zwanga kha mudzimu, ndo no zwi amba nṋe zwivhi zwanga nda zwi laṱa nda ya vhanani vhanga, a thi thomi ngo vhudza mudzimu vhathu vha shango, nda ya kerekeni ya Tshisalu, no, ndi thoma kha nṋe muṋe wazwo nda bula zwivhi zwanga, ndo no fhedza kha zwanga nda humbetshela vhananga, ngori thi ḓivhi uri vhananga ṋamusi vha khou ita mini. Vha nga ḓivha vhananga vho xela vho bva nḓilani, nda humbetshela vhananga kha ngwelo ya vhutshinyi, vhananga vho no hangweliwa nda pfuka kha vhananga, nda ya kha makhelwane, nda swika na kerekeni, nda ya kha vhafunzi Kevin la ndi tou ḓi bula. Vhona tshini hezwo ndi zwine zwa vhukuma u fhirisa zwithu zwoṱhe, ngori vhathu vha khou rabela badi mara vha khou ḓi bula. Nga tshifhinga tsha musi hu na atonement kana hu na thembele, vhane vha zwi ḓivha uri process ya thembele vha tshi tshimbilisa hani. Arali ha si tou vha na zwiṅwe, ri na muthu ane ḓo vha khou presenta nga thembele na musini wa siya. U ḓi bula ndi uri hu thoma u ḓi bula u sathu vha na mafhungo ane vhone vha khou ṱoḓa u amba.
vathoma ngo amba zwivhi zwavho vha rabelela na tshivhidzo vha kona u ṋekedza zwine vha khou ṱoḓa u ṋekedza kha mudzimu ngauri bivhili iri mudzimu ha takadzwi nga zwithavhelo u takadzwa nga muthu ono khou rembuluwa ono khou ḓisola u ṋekedza zwithu zwine vhone vha khou ḓisa kha mudzimu a khou ṱoḓa zwone u khou nyaga vhone mbilu yavho u thoma vhone vha thome vha sendele khaye vhone vha kona u ṋekedza vhono sendela ono vhangwela muṅwe muambi uri afha nṱha makoleni afha una tombo ḽo vhiwaho nga Saṱhane na vharuṅwa vawe tombo ḽa hone ḽi thivhela vhono rabela vha sa ḓibuli thabelo ya we pfhuki tombo u thoma ndi vhone vha thoma ngo ḓibula ne heḽia tombo vha ḽi phula ngo amba zwivhi zwavho vha tshi ḽi phula vho no pfukela nga nge phanḓa tombo vha tshi amba zwine vha khou ṱoḓa mudzimu wa vha pfa ngori vho pfuka tombo nga wa ḓibula zwino hu na vese ine ya ri rabelani tshi ḓibulelana heiḽa vese vhathu a vha i ḓivhi zwavhuḓi i khou khakhisa vhathu vhathu vha khou amba mafhungo a vhathu kha vhathu mani vhathu kha vha litshiwe vha ḓibule kha mudzimu ngori vha khou amba zwivhi zwavho kha muthu ene khou amba zwawe kha vhonena ndi muprista o ima phanḓa havho vhone vha ri kha vha ambe zwivhi zwavho vhomme ene mufunzi wa amba zwa wena tsho fhele tshiḽa tshifhinga ri ḓibula kha mudzimu roṱhe zwino muṅwe na muṅwe koto gonya nga gwadama a vhudza mudzimu ndi ene tshiphe muhulu zwo fhela zwo thembele ya Yerusalema phukha dzo shavha nga ḓuvha ḽe Kristo afa tshifhambano dzo to shavha dza litshedza mihumbo dza ṱuwa nga maanḓa dzi khou shavha ngori dza dzi khou fa uri vhone ṋamusi vha tou ḓa straight vha ḓibule vha vhudze mudzimu mafhungo avho vha angweliwe vho mulovhedzi kha vha vhale ndima yavho 29 ya wo vha fembeledza vha vhuyelele mulayoni wawu vhone nga swili vha hana milayo vha tshinya maitele e wa a vhea ane a tshidza muthu a tshi tevhedza ndi vha tshipimbi ndi vha tshikhuna a vha pfi vho vhale mini Nehemiah 9 verse 29 how were verse 6 ariva ka Nehemiah 9 9 and 8 verse 6 takuwani ni rende Yehova mudzimu wanu wa kale na kale na lini na lini nga hu rendwe dzina ḽa vhurena hau ḽi sa swikelelwi nga dzithendo na zwikhoḓo khezwo vha zwi ḓivha uri mulingo muṅwe we Kristo a lingiwa nga Saṱhane ndi ufhio ndi wo rabela yene yesu uri Saṱhane uri ita ungwadamela a vhathu zwi pfa izwo zwithu vhurabeli ndi iṅwe problem ine Saṱhane ṋamusi a khou i ḓisa shangoni u ḓisa kereke vha ḓivha tsini na tshividzo tsha Tshisaulu a tou ḓisa kereke yo fhaṱuwo zwavhuḓi nga maanḓa vhani vhone uri vhone vha litshe ya mudzimu vhani vhone vha ye vha dzhene khayo vhani vhone vhurabeli uri vhone vha xele vha bve nḓilani a ḓisa vhafunzi na vhaprofita hanefha itsani na shandi matsini hanefha na vhone uri vhone vha funziwe pfunzo mmbi vha bve nḓilani ya ngoho vha tevhele hezwo zwithu Nehemiya khou vhuyedzedza vhathu kha vhurabeli ya vhukuma Tsumbulo 14 verse 6 gwadamelani o sika ḽiṱaḓulu na ḽifhasi na zwisima zwa maḓi ende ono uḽa ndi ene uḽa wa ambiwa kha Genesis 2 vha tshi vhala kha 2 verse 7 ndi ene ono amba wari ono sika zwoṱhe a wela a ri roṱhe kha rite mini habesa vhathu a i ngo thoma Sinai vha zwi ḓivha ne yo thoma gai evo mmetshote yo thoma Edeni ndi zwone yo thoma Edeni na mudzimu a sathu sika muthu a vha zwi vhali na mudzimu a sathu sika muthu ono fhedza u sika zwoṱhe a wela a vha zwi pfhi izwo zwithu a tshi ḓo fhedza u sika a sathu mu isa muthu tsimuni a thoma ngo a wela a sathu mu isa hu sathu vhona muthu tsapata yo vha i hone zwino vhone vha khou fa nga sa vhathu a i sikelwa vhone no
vone vo to wana ihone vone vo wana ihone vo wana ndi tsiko Sabata is part of creation vone vo to tevela aingosikiwa ngori vone vahone voiwana vone Sabata aingosikiwa aingwambiwa tsimuni ya Edeni aingwambiwa thavani ya Sinai aingwambiwa Edeni muzimu achitopedza usika awela asathubuza muthu uri awelani othoma ene bazifai zostu zvino mafungo ayo uri Sabata ndiri ndi zvamushe Sabata mushe asathu vona iyo vaihona zvino vazife Nehemiya kuri kaurabeliwa nga ndira ifanirawo zvemuri kurabeliwa nga ndira ifanirawo ukotevedzwa milayo na Sabata ende vurabeli ya vukuma rifuna vusedza vo metanyani risongotanganyisa vurabeli kusiya vukuma nawo avukuma una vanjiro rimbulu wawo richibva ngekha vurabeli kusiya vukuma risedzane zvavudi risongo vudhovororo vula vurabeli kusiya vukuma apa risongodanawo Nehemiya kuri hey ange Egipta ange vutubeli na vanione nani kurabela ngandeli nafuna apa una marabelele one zvino marabelele one rikufuna chimbela nga Nehemiya vakuvedzisa vatu kamarabelele one vo nemakonde vakovala mini 29:13 avari vale 29:13 Nidontoda nangwa gauri nidovanontoda ngambilu dzanu dzothe okay vade vori vonogotoda mudzimu ndivapyo ndivo yo vutubyani ndivasongopfa mudzimu avaphanisha vange vutubyani mudzimu ukofurupedzisa uri niyani ngeyo zvichikovava zvichikovuya nidontoda nangwana ngauri mini vone makona ndiri vatoda mudzimu nga mbilu yavo vone noti nga vachikuitira vononga vatu kana nga ndowero vachikoto mutoda mudzimu nga mbilu yavo yothe tiri zvinofifuna murena mudzimu wanga mbilu ndiri izvo zvila ndufuna murena nga mbilu vamutoda nga mbilu yothe vamuwana ende avamuwani Nigeria no avatemi vatopupa vaya Nigeria vaya mutoda avatemi ngoya ufigaini ukwambiwa badi zvino akupita ukwambiwa badi una vamwe mukala vatu vanji South Africa vakoyakavo mukala ufi va Nigeria mukala vana shiraini ufindi kutafula nyana kune vadzura kako kuna dzibhodho una dzikhali vatu vakubikiwa nepala ukakotoda manda vatu vakupedza chelete pano vachikoya utoda mudzimu mudzimu uri nidontoda atiyo kule vatu va mudzimu chelete dzisongo chashuma dzichikopuwa muthu onokotoda ula odzira pasi vasongoisa chelete muthuni kavatode Yehova uone atikadiwoona tiri kwamba nguri zvikuite vomulozi ndikamba zvokuma uko dhodhokiwa uko khoniwa ukuiwa vusiku uko tuiwa ende uko todiwa tizvo zvinokutodwa ni mini nguri Yehova ukuri nichinitoda nidongwana atiyo kule right vochikumbana vakovala mini Micah 6 verse mini kovari vale asava uita zvarukuru naulondota butu nauchimbira wovu una mudzimu wavo ufika chipinga cha Mika hauna vatendi mara vatendi vavo kuchira nga nderese yavudi justice zvifimini justice nga chivenda zvifindimini ndichiri watola zvavudi apa uita justice kamulandu wanga ndikwambori mini
Kari dotamba ndishiri apa voita justice kama pungu amwananga Kuita mulandu. voita sahani Kuita mulandu. bora mukanyanga ndire fanirawo zvamuri voteveza milayo yefanirawo una votevera procedure dzote vomofenga ngwendira bora mukanya voita zoti fanira itiwa kha mulandu wanga namusari ndogweviwa mimwa ya 20 ndajena jele ndiko pfana nne ndiko tenda uri ai oitiwa zofanirawo kha mulandu wanga nga chipinga cha mika zosaitiwa ngoraruni nga chipinga cha mika rachisedzana uri hai ava chechipode dalini ravakaura na mwana wavo na mara una ava lavane ndivona ngori ridotova suspenda 3 months mara ava rakhava vuyenga ndoveza ava khava to ava ndi ṅwaha woṱhe ava ndi ṅwedzi muthihi nduri riyasedzana uri ava rato vaimisa cha dodova dana peni ava kari vone plane ari vone zingaitisa hani mara risongo vaimisa valari ngori vanga do ṅara vanga do ṅara vatuwa valecha kereke ava risongo mara ava ri vahamule ava hava na problem richisiwana ri hamule apa ri pfukele phanḓa nga chifhinga cha mika hovo usina usedza zwithu nga nḓila yo fanelaho ndi mafhungo ane ra khou vhudziwa namusi uri mika o vha a khou ri vhathu a ri iti zwa uri kuna a ri tevhedzi maitele o fanelaho namusi arali muthu a songo ḓa kerekeni a fhedza ṅwaha woṱhe a ti thomi ngori churchboard kha vha mukhaule mani thiri ri na vadikoni vha ḓo ḓi thoma vhaḓi yavho vha ḓi vhudzisa vhone a ri tsha vha vhona ri no fhedza tshifhinga vha khou vhuya kana vha tsha vhuya vha khou kereka ya fha tsini kana vho litsha yashu ndi uri ri thoma ra amba na muthu zwi tshi bala ra muvhidza uḽa muthu ra ṱoḓa muṅwevho Mateo 18 iri vha thome ngo dzhia muṅwe vha vhe na ṱhanzi zwi tshi bala vha dzhie muṅwe u swikela a tshi ya tshivhidzoni houḽa vhone vha khou thoma ngo dzhia bannga vha ḓivha muthu mukho khaula muthu kha vha ambe na muthu houḽa muthu a sa pfhi vha dzhie muṅwe vha vhe na ṱhanzi 2 3 namusi ri tshi ya khoroni Tshisaulu ri khou swika ri na dzi ṱhanzi uri ha mafhungo a tea uri ri a sengise vho ita mulandu vho tswa mbudzi ri na ṱhanzi a ri soko vha haṱula ri si na ṱhanzi kha ri thome ri vhe na vhuṱanzi vhu fareaho na ngei khothe vha ḓivha uri why case dzi khou postponiwa nga maanḓa zwino nga December vha ḓivha uri ndi ngani ndi ngauri vhatshutshisi na vhene vha vha ngo vhona u tevhelela milandu iyi vha khou ya dzi livini zwino vhone vha ḓo to dzula kana vha bva nga beili a dzi nga sengiwi zwino ni yevhe ri dzi 15 dza December vha sedze zwavhuḓi vha songo tswa tshithu ngori vha to tswa tshithu vhone vha khou ṱuwa a vha nga vhuyi a vha nga sengi zwino vha ḓo vhudziwa mafhungo a dzi 15 dza January a vha nga sengi zwino ni ri ho khou iwa livini vhathu vha khou ya kha dzi Christmas zwino a vha nga sengi ni hu khou thoma ṱoḓiwa vhuṱanzi ho fhelelaho mara nga January hu si zwino ni zwino hezwi vhuṱanzi ho no kuvhanganyiwa hoṱhe ra kona u vha vhidza ri kha vha ri vhudze afha fhethu vhone vha ḓivha mini nga hezwi zwithu vha ra ḓivhi tshithu vha ri a thi ḓivhi ri avha kha vha ḓi ri vhudza havha vha ri vha zwi ḓivha vhone vha ri vho ita mini mini vhone ri na dzi ṱhanzi mafhungo avho ri a kona u tshimbidza zwavhuḓi zwino vhadikoni vha dzi ṱhanzi musi vho rumiwa vha swika vha vhudzisa mafhungo vha vhuya vha vha ṱhanzi musi zwi tshi vho bala ri a kona uri vhadikoni kha vha ri vhudze vha ri ndo ya lo thoma nda ḓi eletshedza nda ḓi dzhia vho mulaudzi nda dzhia vho mmethanyani nda dzhia vho mme Ratsikhanya nda dzhia vho mukene ro ḓi eletshedza na ngari zwino musi ro vha vhidza vha ḓa kerekeni ri kha musi vha ḓo pfha vho tshivhidzo vha sa pfha tshivhidzo bivhili ri mini ri ya vhofholowa ra tenda uri hai vha khou vho bva ra vha bvisa zwino ndi hezwo mika o vha khou ṱoḓa uri hu itiwe hezwo zwithu hu itiwe zwa vhukuma vha tshi haṱula vha haṱule nga nḓila yo fanelaho vha tshi dzudzanye mafhungo vha dzudzanye nga nḓila yo fanelaho Daniel vho mme Tshiruluvhele 9 verse 3 vha vhala kha mini 9 verse 3 vha ḓo vhala verse 11 zwavhuḓi kha vha ite vholole nṋe ndo isa maṱo anga a muṋe wa vhoṱhe mudzimu nda muṱoḓa nga thabelo nṋe nga ufia mene nda ḓidzima ndo ambara dzangano ndi kha miḽora
ndaombera Yehova mudzimu wanga ndarambira ndari yawe mune wanga iwe mudzimu muhulu uofisawo iwe une wa mapisa mulanga wawo kha vane waufuna vatovedza dzindala dzawo. Verse 11 na 13. Vaisraeli vote volota mulayo wawo. Ai, uko quote Deuteronomy of Dino. Daniel, karife. Vaisraeli vote volota mulayo wawo vapambuwa. Okay. Vana upfa uchiamba navo. Murarundi wonoyo arine uchivuleya ala matula khombo. Matula khombo akuvuleya. Vazana vagai. Amen. Vazana vagai na matukana. Mutu asapfa mulayo wa mzimu una matula khombo unotaka mutu. Mutu asapfa muzimu achikwamba una matula khombo unotaka musizana wa kereke. Kudotu wati zovi pane ayakabala mkeguru abakali mishonga ine baita overdose abala mkeguru zovi pa ufemini verse 13 Daniel 9 yene eba bakibala bone una matula khombo otwambiwa khabadozi yamba zabudene khombo zote